Chinacho, ñukanchi mama Mercedes. Ñami ñukanchi uyawkunaman riqsichishpa katigrin kay hampikuna kawa. Shinaka mama Michita ali shamushkakapay ali chishiguta charipashu. Bueno, buenas tardes, Mas Carmelita. Ali chishiguta charipay. Pillawiyakuna ali chishiguta charipaychi. Ñuqapa kunan punchaw kashamupani villachikapa sobre prevenciones de vías urinarias. Ñukanchik nanaykuna chay makikudukunata shayk'urishpa nanaykunamantapash casi chay hampikuta villagripani es nada es imposible chay hampikuta maskashpa sobre trébol sisamanta parlagripani nacho. Maypilla uyawkunaka atento uyashpa hapinalla kapan. Yo sulpagi, yo paychapani, kikin Mas Carmelata, shinashta kaypi, radio lumanda, pesh, ñukanchita kaypi semana a semana, chaskishpa, waira manjuchishpa kashkamanda, y alichikuta charipashunchishpa, kallaripangapa, nipan. Ñupaychani mashi shinaka katigripanchinacho hasta wangarin kaypika riqsishpa kagrinchik kay trébol sisamanta nipan ñukanchik trébol sisa ninchinacho ari mashiku shinaka imapata kayku kali kapan imashnata paytaka hapishpa imatata rurana kapanchik. Kay trébol sisawan, motipila sisawan, uvilla sisawan chikinsa kutami. Trébol kashukchu, motipila kashukchu. Ari motipila ka Motipilaguka ñukanchipa silvestral ñukanchita itakunamanta pacha shamushka kapan motipila sisaguka. Kutin trébol sisaka ña sarunkunapilla muyumurka a través de kay mashtimi chay wagrama hiwagukunata tarpupi creo que wagrata randin yarirka ña shukta llaqtakunamanta shamushka wagrakuna chay Jorsin ninchu Horsten ninchu macha chaykunapi shamun yarka jirsin nishnarin chay animalkunapi shamushpa ña de repente ña chay trébol katiari kallarirka ña maypipas chay chuchay rakulla morado ya sisa rakulla morado sisa hacienda pambakunapi eso haciendakunapi tian wakinbika claro hambi pachaka hambika kagrin es ñukanchipa chay trébol na contaminashka kanakan chay karimbash na wagra chay wanapi viñashka kana sino kunanpika ña sisawka wayrakunamanta kunan kashtan pacha chakishka tiempukupika wayra shamushpapash wayraka golpita apashpa rin chayka maykupipash bolashpaka ña maypi ña panamanta kashpa o wagra corralmanta kashpash karo puchukunapi viñaykuna tiyan nachu chay sisaguta ñukamantaka shamuparkani rikushpaki chay sisawanka ñawita mayllashpa ñawi ukukupi en vez de chay goterokunata churakunapa randimi ñukaka ñawiguta mayllachinkariani ñawi shina yawarishkami ñawi sugniyashpa nanan no sé imashpa charina puñushpapish ñawita ushka rupashpa rawrashpa nanan nikpi ñukaka mandankashkani mashtimi trébol sisaguta yakuta rurashpa yaku timpukupi churashpa trébolta kimsa ñawi chay kimsa sisa trébólguta kimsa sisa motipilaguta kimsa sisa uvillas sisaguta hapishpa chaywan ñawikuta mayllankichimanga shinashka hipakumanga ña kutin sabilaguyman churaychi shinashta miel de abejaguyman churaychi nishpa mandankariani nachu pero kunanpi ñukapa yachashpa shamupani imashpa wakinpika ninanta llakikunawan kapanchik nanaykuna wiksawkunapi nanan wakinka ñukanchikmi mana sindipanchik uchilla wawakuna chayralla nishpalla shuk 4 años manda vichay hasta ña payagukunakama síntoma de vías urinarias ta charimunajupan wawakunapash nachu imashpami kayta nijupani wawakuna inocente wawakunaka punta ñukanchik mamakunami nina kanakaria mamitawkuna rimashpaka ishpananaymi hapishka imata chari hasta ansia mikunkapa munachishpa chaytana mikuymantami ishpananay hapishka nishpa ninkaria chayka pero mamitawkunaka shuk imapish hampikukunata rurashpa upyanakutaka rikushkani pero kay motipila sisawan kay trébólwan kay uvillaciwan chayta rurangataka na piensashkani nachu
pero ñuka mari kayta ruramushpaka ña rikushpa shamushpaka ña yachamupani o ña llashaklla tiempo o sea ña unay llaguta pacha rikumuni hampirishpa rikumupashkani y ña kachapashkani shuk pacientekupi shinami kani nikpika ñawitaka ñukaka chaypi killa talirik huchashnashta yawarishkataka kaywan mari altukuchini yuyashpa chay shina chay vías urinariaspika ñana pacha chay ishpay yakukutaka ishpay ushanika manllanita mari trangan rupashpa raurashpa nanan nishka personamanga por si acaso ima kayka chirimanta chari makunumanta chari o imapishi kaymanta chari nanachpan yuyashpa ambigutaka por si acasolla rurashpa karaparkani nachu chayka chay mamakuka ali tukuparka chayka chaykutaka imashami rurana kapan primerito yakukutaka churana kapan litrukuta o sea litru yakukuta timbuchishpa chay timbukupika churana kapan ishkay fanka llantinta churana chaymantaka ña kimsaku churana kapan kimsa trébol sisa kimsa ovilla sisa kimsa motipila sisa motipilaka ñukanchikpa chay pamba tribulgo ña paypa munayku pacha viñashka kan nachu puntakunaka shina sankaskiyukunapi wagra chakrakunapi chay maypipas pero yuraksha mutikushna rigarina chashna kanakari y hampi kapan chaykuna kunanpi ñukamantaka na yachapashkanichu ñukapash nachu kunan tiempokunapika ña a través de tecnología imakunatapish yachan a través de internet kunapi yachan celularkunata paskashpa imangari hampikunata rikushpaka chaykarim shina mana shina pero con mucho cuidado kanakan nachu wakin plantaka yangata claro bichay Estados Unidos kunapi may caro llaktakunapi chay científicamente chay aparatokunata charishpaka paykunaka procesanmi ima hampitapish nachu pero ñukanchika kaypika yachana kanchik alichu kanga o nachu ali kanga wakinpika venenoso ima chapuripapash karinga nachu pero kay mashtimi kay kimsa yurakukunata parlan llantinga desinflamación kapan chaymanta paytaka kimichijuni chaypi y fresculla shina medio terciado shina kapan nachu chaymanta paytaka chaypi kimichipashkani porque kay hampiwanmi ali tukushka kapan ña diarrea pash kapan nachu manllanita ishpay alitalla yalikukunapapash y shinallata ishpay alishpapash ñukanchik nawshani kawsashka mal de orinata mari kuwashka ima chariparashta ishpanayan ansiata ishpanayan nawshani kani ñavikunata mari nanan umakunata mari nanan ni maki tullkunawan mari nanayo ña nawshani kani ishpayman nijukpika chay mutipila sisagu yakukuta yanushpa tribulkuta churashpa kimsa pura fanka llantinkuwan churashpa ovilla sisaguwan churashpa upiachiyarima chaykuta rurapaychi ansalakuta churapayshi chaykaripushi limonkuta kinsa gutakuta churapayshi nishpa mandapashkani chayka chaykunata upiashpami ali kapan nachu y mutipila sisaguka yuraku kaymanta charipayka ñukanchikpaka ali kanayari chay mashti sobrepashtuma tigrashkatami payka hampin kashpa kapan nachu chaymanta chaykukunatami parlapankapak shamupani hampikukunaka ashtakami ñukanchik wasikukunallapita ñukanchik ñawpakkunallapita kawpi y mayjana riqsikpaka trébol sisaka wagra pambakunapi tiapan nachu hatun rakulla sisagumi kapan pay are pangago shina uchilla pangago pero casi trébol sino que payka ko anchulla pangago kanko te mutipilauka uchilauka ubillasgutaka naka nachu kapan invernada de romanda sino normalmente wasipi pukushka kana kapan llantimin kana kapan shinallata llantingu kaña ñukanchikpa warmi llantingu na hari llantingu entonces chaykuwanmi hampimupashkani y shinallata chay hampikullata servin ñukanchik mashtimi wakinpika manllanita urmashpa ima chakikunata ushashkata verdeyachishpa na ushanajunchik chaypapash kapan chaypapash kapan entonces chaykukunata villachishpa shamupani nachu tal vez maykupi uyakukunaka ningami manapash hampikawpitami mandajun ima nishpa ninga ñukaka shamujupanimi yachajushpa hapishpa yachajushpa ñukapacha
persona shina na valinajo persona ukunata tupashpaka chay maypi wañunajo persona ukunaman pacha yakukuta karashpa pacha paykukunawanmi tratamiento taka shinamupani enferma persona kunawan chayta ña chayka kikin karawarkanki chay yakukuwan mari ali tukuparkani kunanka alikomi kani nishpa maykupi tuparishpapish kushkushpa rimakpika ña wayraman llukchita ushapanika kutin mana ima hampi kawpita mandajunka maypipish ima pero ñukapaka primero procesota rurapani procesowanmi imata kashpapish ña villita ushapani nachu hampikukuna ashtaka tiyapan tal vez chay hampikunataka shuk cosaskunapipashi utilizayta usharipankalla nachu ñukamantaka ña kaykukunata villashkapika ña chay motepila sisakukuna chay tribul sisakukuna ovilla sisakukunataka ña Vicsa ashta ushashka wakashpa Vixata ashta way nishpa wakashpa nanajukunapapash hampikapan nachu chaykunata mandapani karupi según plantakukunapi churashpa mandani y kapan es para imasha nishpaka desparasitankapapish kapan paykunaka nachu chaypika ña shukpashtipika ña resultadota kurkaka chayka ña villitaka ushapanika parlachun kutin wakinpika kullkikuy mayllashpaka mana utabalkunaman shamuyta paktaripan maypi kuna kutin radiota chariyukunaka maypi kashpapash maski uchilla radiota puntakunakari pilawan radiowan uyashpa kawsancha kashkanchik kunanpika pero ashtaka kushikuni kay radio elumanta ñukanchik runakunapa radio kashkamanta porque kaypi wayraman lluksishpaka uyana maypina chayashka maypina riksishka llaktakunapi uyashpa kapan nachu mana yapa conocimientota charishpa wakinpika mamakukunalla wasikunapi tiyan chayka imakutana hampirita ushashpapish paykukunaka niwan radiota uyashpami ñukanchik hampikutaka rurarkanchik pero tukuy yawkana hapita usharkanchika nishpa tapunkapak shamun nachu y kimirimunalla kapan kimirimushpa hampi wasikupi tapuwanalla kapan Dios solo pague porque a través de kay radiopi shamushkamantaka tawa ayllukkuna tapunkapak shamuwashkami kapan nachu y ñukaka después kani recetata kunkapak recetapimi wakinpika kishpichiwachun pacientekukuna porque tiempota charina kapani ñuka pacienciata porque wakinka llashangnanaywan shamukpika pankakukunapi o sea, kilkajushpaka mana uti kilkata ushashpaymangari parapani nachu entonces con el tiempo kana kapan tukuy enfermedadta hapinkapapash paciencia y tiempo tacharina kapanchik nachu ñukanchikpash ña runakukuna atendinajunchik nishpalla mana kalpashpa rurayta ushapanchichu y shinaku kashkamanta ñukanchikpa nanaykunapaka hampikunaka ashtakami tiyapan nachu mashi Carmelita y chaykukunata villankapaka kunanka shamupashkani mashku sumakpacha mashigukuna rishinami ña riksishpa kanajunchik nachu wakinpika yakushpa nana y hapiwashka nishpa llakilla riksichin chayka ñukaka nishkani mashu wata yanushpaku yakukunta mikunkimanka nishkani nachu chaypish ali kanasha kan shinapish kachu wakinpika nata ririnka kutin hawasha chay kutin chimbolo sisakukunaka tiyan mari nachu maskakupika ña tiyan uvillaskuiman karin wasikupillachu imacha viñajunlla payka kaypi chaypi animalkuna nayapu sakin shinapi viñajunlla chayka hampi pacha hampiku kan nachu chaykukunata kari charina kapanchik sumak pacha mashi michita rishina riksichishpa kanajushkanchik ashtawan karin imapash paktachina kawpika paktachishpa kapashun chay nanaypami kapan kay Montepila o sea Montepila chay sisatallata parlagripani nachu kay ñukanchik makikudutami ushashkata nanan nin washawkunata nanan nin chayka chay Montepilaguwan tribul sisaguwan ovilla sisaguwan kay llantinguwanka hapishpa paykutaka como shu imashanishpaka chagrushpami chay ñukanchik chay washa estréspapash ninan hampi kan payka pero chagrushpa imashana chayka chagrushpaka paykuta shina ninanta chagrushpaka hakun makiwanllata hakunalla kan bastante kun kagrin golpe o sea ñukanchik cuerpokupi churankapaka chaykuta hakushpa churana kashna washakupi chay maypi nanajukupi es igual que hierba mora desinflamantikunanti kapan payka
hierba mora kasamachi. Nacho chay kanga chay nacho serashpa mancha kawaspa hasta washataka Mancha, upayashpa rupashpa, rupashpa hasta- nanan kasna washama markarishpa muna hinsa yarin yaku texnasrayga upaytu pashpa hasta nanay kachara chaypa alichu. Ahora chaypa mari ali ninanda mari ali kan chay ukunapa porque ñukanchik cuerpo ninanda shaykurin entonces chay ukunapika usaspaka aceite de cocoguan rurana kapan nacho aceite de cocoguan ruraspa pero pakarichinakan aceite de cocota sobre chishigo churana chishigo chinda chutasungo pichuraspaka chayguta churashka chay flotanalla kan chay aceite go lluksishka chay flotana kan golpe washata hakuna kan urayma kuruna kan chayka hasta cuerpo entero fangas hasta fresco sayarishpa kaña samarishpa rin. O sea, ninang hambi kaupipas ñukanchika hambitaka na atinaymanta na chaskishpa kawsanajuspashkanchik nachu pero kunanpika chayta nijupani ñukaka shamujupani ashago más que pandagollapish pero experimentota ruramujuni yari maypika navalilla mamakuna irki mamagukuna pacha tiyan chaykunawami tratamientota shinamushpaka mayja hampi ña kaywan mari ali tukurkani kay hampika ñukapa machayarkallami nikpika chay hampika ña llukshin ña wayrama llukchinkapa ña ñukapaka ña shamujun ña más que ña pankakupika ña kilkajupani kaña Ari chayka ña fangalla villayta usharinga ari chayka villaringa ña fangalla ñukapa shina ña ñukallata comprobashpa villayta ushani chayka denuka manchanayan ñakutinapis kaypita villaringa kapan sumapacha masiyukuna shinagumi kapan ñukakumantaka chaykuta kunan kay punllakuka villaysamupashkani kikinkuna maypi kashpapash wakinpika karo ñukanchik kari comuna llaqtakukunapi kawsakukunapa kari hampikuka makipi kan kikinkuna maskanalla kapankichik imasha nijupanika uvilla sisaguta kimsa ñawiguta sisagutalla nijupani na nijupanichu hankayman sisaguta tandachina kapan shinallata mutipilaji waguta tandachina kapan ñukanchik via urinariaspa chay mal de orinata kushka ishpanana nishpa rimanchik chaypaka kimsa golla kapan nachu chaykuta ari litro yakukupi infusión kapan yaku timbukupi kimsa panka llantinkuta churashpa chaykuwanmi churana y menstruación papish kapan nachu ñukanchik cólico menstruación papas chay hampi kapan ñukaka shampashkani tratashpa solamente kay mashti rudawan shinallata clavo de olorkunawan anes estrellado anes de pan ninchik chashnakunawan tratamupashkani pero ñanipani shamujupani yachakushpa ashtawan yachakushpa plantakukunata rikshamujupika chay cólico menstruación papish payka ninan alimi kapashka nachu ñuka personakuka ña upiashpaka yachapanika ña hipamanka ña pacientekunawan tratapanika ña chaypa hipamanka ña wayrakuman llukchinkapa kutin na yachashpaka imashta llukchita ushanakapashkasha nishpa chaykunata villachik shamupashkani kunan kay punllaka chaykuta compartipashkani golpe maypilla uyakunaman Ipaychani mashi michita shinaka kati hunkaypi tuparishpa kutinkana hupashu yo paychapani masi Carmelita ali punllakuta charipanki y shinallata kay semanaku ñakuti tuparina hupashu ñakuti imakuta kashpapish maskashpa ayllukunaman villachinkapak shamupasha maypilla uyakukunaka wakinpikana ali uya avanzapankichichu shamunalla kapan kay ñukanchik mashtimi hampi wasi ukuman hampi wasi ukukupi ñuka chaykupi villachik hupasha convidayta rurashpa sakiripani ashtaka kushikupani kikinta Tayta Dios bendiciashpa charikupachun nishpa kay radiokumanta anchuripani Ipaychani mashi wari shinami